Dobar dan, dobri ljudi. Dobrodošli u novu epizodu. Kao što vidite, naslov piše prvi put događaj iz gimnazije. Šta sad znači ovo prvi put? U današnjoj epizodi ću vam ispričat kad sam to prvi put dobio jedinicu, kad sam to prvi put dobio peticu, kad sam to prvi put pobjegao sa časa, kad sam prvi put dobio neopravdani, kad sam prvi put plakao od smijeha na času. Uglavnom neke najzanimljivije situacije koje su mi se desile prvi put u toj školi. Ali prije nego što krenem sa pričanjem ovih priča, odnosno događaja, želim da vam se zahvalim na prethodne epizode. Hvala vam puno što podržavate događaje iz gimnazije, što i dalje to gledate. Ako želite još ovakvih događaja, pritisnite opet znak podrške, odnosno lajkić, sabujte se na kanal i uživajte u današnjoj epizodi. Da li da vam počnem pričati prvo kijecu, peticu ili zbog čega sam plakao od smijeha? Šta da vam prvo ispričam? Evo ovako ćemo. Zbog čega sam prvi put zaplakao od smijeha na času? Kabinet u kojem se to sve desilo je treći sprat, zadnja vrata, lijevo. Znači, to je taj kabinet, drugi sam razred bio, svi znate o kojem se predmetu radi, uglavnom instrumente ima u sebi. Muzičko, znači na muzičkom se to se desilo. Moj prijatelj Aldin Talić, ovim putem veliki pozdrav na Talića, valjda me neće čovjek sad tužiti i pisati komentar dole da nisam trebao njega spominjem, kako sam mogao to da radim, bla bla. Jer kad god neki video snimim, neko se ljuti, neko se nađe uvrijeđenim. Ajde ba ljudi, ja snimam ovo da bude vama smiješno, pričam onako kako je bilo. I sad, poslije svakog videa nekom nešto smeta. Pa brate moj, valjda Tala, valjda se ti nećeš, što sam tebe spomenuo sad ovdje. Uglavnom, šta je naš prijatelj Tala odradio i šta je uradio? Mi smo na muzičkom bili i on je konstantno rukama ovako, pošto čovjek svira bubnjeve. Znači čovjek mete sa bubnjeva kako je dobro svira. Koliko je čovjek to trenirao i koliko je radio na tome, njemu su ti pokreti ostali konstantno. Valjda on to svjesno ponavlja te neke akorde koje ima. I sad je on uzeo te dvije olovke i počeo onako da ponavlja, velja što je to vježbao sve, ono haj pošteno nema veze. Ali međutim, on je počeo ovako malo da lupka odstu. I to je proizvodilo zvuk. Sad u nama to nije smetalo jer ima loke neke, kad to ako nešto radi, ja da radim, to ne nikakve loke, samo prsa se razvalita, ali čovjek taj koji zna, ono lijepo je to za slušati. Ona je rekla ovako, ti dole nemoj to raditi, jer on je sjedio u drugom redu 4-5 klupa. Ona je rekla, ti jer ne znam kako se zove, to je to bio početak drugog razreda. Je čuo, ali međutim on je opet nastavio da radi. Poslije ne znam koliko minuta on opet reče, nemoj to više raditi, iserat ćete sa časa. Čuo je i to, ali šta to, Tala nastavio, hoće da završi to što je imao u glavi, što je skonto da će završiti. I on je opet nastavio da radi, dok ona nije ustala. I ona kad je ustala, kad je krenula prema drugom redu, on je sam ovako bacio te olovke, ispustio ruke, ovako pogledao i počeo da gleda oko lijevo. I ona gleda, on je govori, ti, aj napolje. A on i dalje gleda ovako lijevo. Dođe, ti koji gledaš lijevo, izlazi napolje. On ovako okrenu glavu desno. Dođe, ti koji okrećeš glavu, izlazi napolje. On ovako gleda opet negdje. Dođe, ti crni, izlazi napolje. Onda sam ovako pođe okretati. Znači ustade čovjek ovako okreće se za sebe i kao traži nekog kome ona govori da izađe napolje. Znači ti bola što se okrećeš izađi napolje. I on se okrenu, opet ovako i sad Jara naš sjedi iza njega i on govori njemu idi bola govori profesorca da izađeš napolje. Onda profesorca opet reče ama bolan ti koji govoriš tom da izađe napolje ti treba da izađeš napolje. On ovako gleda. Dođe, ti crni, izlazi napolje, jer čovjek ima crnu kosu, izlazi napolje. Nas je 20 nešto bilo na času. Mi smo svi plakali, verujte, meni su suze tekle. U životu se ja toliko nisam isplakao na času kao taj dan. Znači, njegove reakcije, kad je on napravio facu, onako, kao pojma nema šta se dešava, on ne zna ni šta je, ni gdje je, onako. Ona njemu govori, izlazi napolje ovako. A ti što se okrećeš onako opet. Dok ona nije došla do njeg i ovako ga podigla, pokušala da ga podigne i rekla mu izlaz napolje, onda on reče ovako, a što ja profesorice? Nisam znao da meni govorite. Znači to je situacija ta bila koju sam sad najviše ismio, najviše isplakao. Znači opet veliki pozdrav za Talu koji je ostavio veliki trag na tom času, znači dobro znamo kako šta se poslije dešavalo. Uglavnom hvala Tala, mi prelazimo na drugi događaj. Sad ide onaj tužni dio. Prvi put kad sam izbačen sa časa. Šta i kako se desilo, gdje se desilo, koji čas je bio, zbog čega, imat ćete i to priliku da pogledate u sljedećih par minuta. Ja sam išao od prve 2 godine, rekao sam već sa onim osobama s kojim sam išao u osnovnu školu, dakle poznanstvo je bilo 10-11 godina, znali smo sve o svakom. I drugačije kad vi idete s tim ljudima, i drugačije ćete se ponašati na času kad idete s tim ljudima u odnosu na one osobe. Naprimjer, kad sam doći u 3. razred, znao samo Farsa Lagića, jer sam s njim išao sve vrijeme u školu. Mislim, sve vrijeme smo bili zajedno na nastavi, ove osobe upoznao tek tad. I sad smo mi znali preko
hodnika, onako vozda, ali ne znaš ti te osobe kako je na nastava s njima biti. Međutim, kad tako znate osobe 11 godina, normalno ćete se šalit više, pričat više i šale neke smišljati, sve će to biti dominantni odnosu na one osobe koje tek poznate. Zbog čega sam vam sad vam ovo sve rekao, sad ću vam sad pokazati kako smo se mi opušteno ponašali na časova. Naprimjer, mi smo bacali jedan drugom olovku iz prve, znači dijagonalu najveći, ona sjedi u trećem redu prva, ona sjedi u prvom redu dole zadnja i dijagonale bacaš olovke, gumice, flašicu vode, pernicu, ruksak, ma šta god već baciš, nikakav problem nije bilo. A dok sam maču u treći razred, kad sam jednom tražio takvu olovku, Fred meni donese ispred mene, ako gledam ono, rekao, a ljudi moji, taj ovo gdje ja dođem. Dok rekao, svaka čast kralju. Ja sam u svom razredu to pitanje postoje, najvjerojatnije tražio negdje tamo metar od sebe tu olovku. Došlo mi na historiju, opet drugi razred. Znači, profesor je poznat po tome da rijetko kad istjera nekog sa časa. Znači, to se desi jednom Znači, samo se desi jedne 2-3 situacije ugodne da taj profesor nekog istjera sa časa. I sad ću vam ispričati kako sam ja bio istjeran. Profesor je naravno sjeo i on zapisuje čas 10 minuta. Znači, ako ne zapisuje sad kod vas koji ste prvi razred 10 minuta, polako sačekajte, poslije će zapisivati 15 minuta. To je zato što su gledali moje događaje pa sad ne rade ono što su radili prethodnih 15 godina. Kako god, profesor je zapisivao čas. I kod profesora svaka čast, kažem, svako slovo treba da bude perfektno. Znači, baš ono da bude super. Kad pogledate dnevnik, ljepota vide. Sikra je sjedio u prvom redu zadnja. Ja sam sjedio u trećem redu druga stolica. Znači, opet dijagonala velika. Došli smo sa tjelesnog. Znači, umorni, mokri, jedva gledamo. Samo da nam je da završeno, sve vrijeme ovako dolazi. Ja žedan. Vidim Siki pio ovako vodu. I rekao, Sijema, brate, gdje bacite u flašicu. A znate kako je prostor akustičan na historiji? To je baš akustično mjesto. Kad ovako dođete, čuje se troduplo više nego u nekom drugom kabinetu. I sad ta flašica, ona je bila, ovoliko je falilo da bude do vrha napunjena. Znači samo malo je to Siki napio se. I on je tu flašicu meni bacio i sad znate da se nalaze na historiji vrata od ostavi. Znači vrata od ostavi. Koja su isto akustična. Kako je Siki meni bacio tu flašicu, ja sam pokušao nju da uhvatim, međutim ona se meni odbila od prst. I kako se na meni odbila od prst, direktno je pukla u vrata od ostavi. Znači flašica puna vode je pukla u ostav. Mislim od vrata od ostavi. Kad je tu pukla, znači mi smo se nasmijali. Ali koliko se ljudi moji profesor trznu. I nije Bela je bio to što se čovjek trznu. Bela je bio to. Znači kad je čovjek zapisivao čas, kad je pisao što ćemo danas da radimo, on je pogriješio pisanje. Znači čovjek je samo ustao ovako i rekao jedno pitanje. Ko je? Jedno mezzo forte. Srednje je glasno, mislim nemam pojma što znači mezzo forte bez je rekao. Znači srednje je glasno bilo ko je. Glasno je bilo sljedeće kad je rekao ko je. A puno glasno je bilo treće pitanje ko je. Znači kad je čovjek rekao treći put ko je, ovako sam došao sebi. Znači, strah ruku podignut ovako, a ne da dođeš ja sam. Ovako, ja izlazam. Znači, prvi put da me neko isterao, desilo se tako. Da dok smo već kod istorije, kod pričanja, evo kako je ko isteran bio, evo kratko samo da vam kažem kako je opet Tala bio isteran. Fariz ga opet pitao isto pitanje, jel dobro od Plave lagune, onda je profesor rekao nama svima. Znači, još jedno pitanje ako mi neko poslije bit će isteran napolje. Tala će nešto pisao ovako, uopšte nisi čuo da je to profesor rekao. I Tala poslije 3 minute 4 javlja se, profesore, je sljedeći čas test, dođe profesor napolje. Baš je bilo nas par koji smo bili pehovi što se tiče gimnazije, što se tiče ovih časova, to nije normalno bilo. Prva jedinica. Znači, ova epizoda ne traje dugo, ispričat ću vam ovu prvu jedinicu. Sam da vidim da li bi mogli pretpostaviti koji je to predmet bio gdje sam ja dobio prvu jedinicu. Imate evo neke 3 sekunde, 1, 2, 3. Vjerujem da je dosta vas pogodilo o kojem se predmet to radi, gdje sam ja dobio prvu jedinicu. Naravno, radi se o brojevima iz moje lijepe matematike. Jednog od najdražih predmeta koji sam ja imao u svom školovanju. To je toliko dobar predmet, toliko lijepih brojeva, toliko nečeg tamo, toliko lijepih brojeva, zadataka, koje ja pojma nemam kako se radi. Ali eto, oni su lijepi, dobar predmet, uglavnom onako lijepo kad vidite neko drugi to radi. Što je se desilo, kako se desilo, test odrađen, onaj prvi, o tom ću vam poslije ispričat. Ko će da odgovara, ko će, šta će? Proza profesorica jedno, dobra ocjena, easy. Proza profesorica drugo, dobra ocjena. Ja znam da ne znam. A sad razlog čega nisam uspio da to naučim, da se spremim dobro je bio, jer imate na primjer za jedan dan hemiju, biologiju
imate lektiru, imate matematiku i možda će pitati još nešto. A sve to postoje mogućnost da budete prozvani. I sad, hajde uči malo hemiju, hajde uči malo biologiju, hajde završi lektiru, hajde spremaj se matematiku. Bratu, ako ne radiš svaki dan, znači nema šanse da se sve stigne. A ja trenirao svaki dan, ujutro navečer, bratu dođem nakon kući, oko pola 11, hajde reko uzet ću jedan primjer, hajde onako reko koji prvi bude hemija prva. Ako se zadesi da je matematika prva, onda matematiku prvu i učim. I tako, a dok dođem ja do 6. dan predmeta, nema šansi. Tako je matematika bio 6. čas, profesorica mene izađe, ajdin. I sad je profesorica poslala pitanje, zadatak za 2 ili preko? Znači zadatak za 2 ili preko, ako ti budeš tražio preko, može biti zadatak za 5, kada ti budeš radio, zavisi koliko odradiš, možda možeš dobiti tricu neku preko tog zadatka. Možeš dobiti četvrcu ako ga budeš znao dobiti peticu, a zadatak za 2 je zadatak za 2, brate, moj zadatak, takav, i to je to. Međutim, ja nisam ništa vježbao, ja sam rekao, sada razmišljam kao kada je profesorica me pitala zadatak za više, za 3, 4, 5 ili za 2. Sada ja onako razmišljam. Da li rekao da uzmem za peticu jedan zadatak, Kod tam ako uzmem zadatak za više i ako ga ne budem znao raditi, opet ću dobiti zadatak za 2. Logično. Hajde, ako može zadatak za više, po razreda se ovako okrenu. Kao, snimaj ovo sve kako momak mete matematiku. I sad, pošto sa mnom nisu išle sve osobe koje su bile u osnovnoj školi, bilo je tu i osoba iz Brežana, bilo je tu osoba i iz drugih škola i sad gledaju ovako kao momak garant mete matematiku, znači odnese čovjek, gori tava, prati sad ovo, budi dobar s njim sad, budi dobar s njim. Jel zaviše, rekao jest, evo piši, ja napisao, dođe na mene rije zadatak, ja lagano uzmem spužu i obrišem zadatak. Šta, gdje? Nemam pojma, profesorice, možda li ipak zadnje. Aj može. I tako je došao taj zadatak za dvicu, gledam ja njeg, gleda on mene. Gledam ja ovako opet njeg da ga trznem malo, ništa ne pomjera se zadatak i on mene i dalje ovako gleda. Tamo vamo, gdje ćemo, šta ćemo, krinem ja nešto raditi. Malo se okrenem, ljudi mi kažu, pa se opet okrenem, ljudi mi kažu, pa se opet okrenem, ljudi mi kažu. Ma ne možeš ti meni reći koliko toga treba napisati. Rekao, profesorice, ne znam, dođe, sjedi. Rekao, za sljedeći dođe, nije jedan. I tu sam popio prvu kjec u školovanju svom, naravno to je bio čas taj, legendarni. Prva petica. Vjerovali ili da. Znači prva petica, zbog čega sam rekao da mi je druga ocjena iz matematike bila kjeca. Pa prva ocjena je bila petica. Prvu ocjenu peticu koju sam dobio u školovanju svom je bila petica iz matematike. Ni ja ne vjerujem. Znate kako je super bilo kad smo mi došli na matematiku? Reče profesorica ovako. Imat ćete testić jedan, unijet će se ocjena. Znate na početku hajde testić, ne može ništa sad to pretjerano da bude ako nismo ništa novo radili. I sad to je bukvalno znanje koje se donosi iz osnovne škole, samo da se odradi i da možete dobiti dobre ocjene. Još smo mi tako, ne znam koji je to čas bio, pa to je nešto na početku bilo. Znači podijeli profesorica nama radove, ja gledam ovako u rad. Bratu, 90% sam ja znao svega toga rada. 10% nisam znao jer je to bilo nešto iz nečeg u nešto, pa kroz to nešto dobiješ odgovor neki, dobiješ broj. I kad mene uvijek ubija A, B, C, Ž, D, N i dobiješ tamo jednako 1. I to je mene uvijek razarivalo, to je tu trebalo. Znači ja sam sjedio s Arminom Begovcem, čovjek koji je išao na sva takmičenja. Kad je bilo predškolsko takmičenje iz matematike on je išao, osnovna škola, srednja škola, fakultet, pa sad poslije ide čovjek. Mislim, iće tek kako Bog da. Kako god ja s njim sjedio i čovjek mete sve, rekao bega, trebam samo ovaj zadatak zadnji dole, uradio sam 96%, samo taj treba još. Dođe meni, evo ti ovako, ja uradim i to. Donese profesorica ocjene, bratu, 85% petice. Ovo ostalo četvorke bile i jedna drugarica moja nije da imenem koja je dobila 1. Kako? Niko ne zna ni ona sama. To nije moguće bilo da se dobije 1. Ali eto dobila je, ali nebitno to, ja sam dobio peticu. Znači prva ocjena koju sam dobio matematike je bila 5. I mislio sam, ali vjerujte mi koliko sam sada ponadao u tom trenutku da ću razvaliti se, da će to mest. Znači da ću pomest matematiku, bit će to, rekao super, se nije ni teško. Sve do tog dana sam bio prozvan. Kad sam bio prozvan, kad sam vidio šta me čeka, rekao ajde ne ganjaj ti košarku. A matematiku bori se ti za trojku i šta Bog da. I to je to što se tiče ove današnje epizode. Ako vam se ova epizoda svidjela, bacite jedan lajkić opet i sabujte se na kanal. Ako imate nekih ideja još za događaje, ako vas nešto zanima što bi još htjeli da vam ispričam, napišite to u komentare, a mi se vidimo u sljedećoj. Pozdrav od Triple B.